Adın nədir? Şamil. Şamil, köhnə mahnıları yeni versiyada oxuyanları bəyənirsən. Azərbaycan. Zeynep Xanlarova. Zeynəb xanlar var. Ay sağ ol, ha. Bəyənirsiniz onu. Ha. Basırsın. Ha. 100%. Dəqiq, baha var playlistin. Playlistdə məndə bu telefon heç nə yoxdur playlistdə. Ya. Mən pulum yoxdur, heç nə yoxdur. Mən gəlirəm, gedirəm oran buran. Ne bileyim, pis oldu be. O burada var mahnı. Nanay nanay nay nanana. Sağ ol. Sağ ol, siz de sağ ol. Uğurlar. Good luck. Sənə də uğur. Salam aleykum, shalom, vas, vus. A little reactivate your hips and put your ass out. Gotta put the roll in so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly out. Catch you at the club, your hips have got me feeling. Body talking quick to me, but I think I ran the meaning. Now if you wanna roll with me, then there's a chance for me, maybe on the freeway. Catch me.